الو گله نافداریا عبدال جو خبر چه نببو بکدا عنیا خو گاشت بو و نافداری و ناوی وی روش بروش لولات سرحد بلاو ببو حتی وی گاو ساعتی گلک جامیر و جانه کاتبون خو جرباندبون و پیره کتبون لجه هاتبون سروی و دوی هاتنه ده خود کورانیا دنگ بیجیا و بیده قام کربون وقت دابن ناف قدریه که قام وان تیره نکربو دتیبون بو کو او نه باری افدالن دتیبون کو افدال نه به حنکان شاهد دنگ بیجانه دتیبون کو افدال وک لحیه که به هستان درکه وک خوزایک جدنگان لهم بروانه وک دریه که جرامانان واندکشینه ناف خواه وک بلبلان دخوازه دخوینه و دوان لهف شاشتکه دیدین کو نه به زانبون خواه نه به هنر خواه و نه جی به دنگ خواه تیراوی ناکن و نکارن خواه لحنبر وی بگرن هنک چوبون هنک هاتبون پیره پیره چوین و هاتن لجوانان کم ببو حتی وی روژه کسی خواه لحنبر وی نگرده بو و بسر نکتبون وان دنگ بیجن بنافو دنگ یل اوده آغا بگ میرو پاشاین لپی جواتان رو دنشتن هاتبون کو پیرا بسترین وان جی خواه همبر وی نگرتبون به هر تک جونن وان کسین کو دهاتن لجه و دنگ بیجن کو هن حسابن خواه جه کربون و نما وریبون خواته درخن شوا کو دنگ بیجن دن ناو عبدال بهیست بون ویجی ناو و دنگ گلک دنگ بیجان بهیست بو بتایبەتی ناوێ دەنگبێژە کێ ژن ئەو بن بتایبەتی ناوێ دەنگبێژێکە ژن ئەو دەبن باندۆرە خۆدا هەشتبوو کەتبوو مەراقەکە وێ و دەنگە وێ هم پەسنێ بەدەویە وێ هم ژی پەسنێ دەنگبێژیە وێ لەگەل وێ گەلێکی داهاتە کرن دوچووکی دەرێ ناوێ وێ لە سەر زمانان بوو وی جی دخواست روژه جیره لحف بی و بری هر به وی دنگ بیجره تکه و لجه و کلام گوتنه لی اوی چاوا لحف راست بانیا نزانی بو گلیا دنگ بیج لی علاج گری لدیوانا سرمالی محمد پاشا دنگ بیجی دکر وی دنگ بیجه بافله یا که ده همان دمه ده باوی وی کشه بو و بو ندنگ بیجا سرمالی محمد پاشا بویا اوی افدال جزوه خواجوه مراقی رزگار کربا شوا کربا حتی نها اوی افکل ددل خودا نهشت با لی هر که دوچو وک باره که خواه برده سر ملیوی و نما دخواست خواه لحنبر وی دخوازه خواه بگره خماوی ج سرمالی محمد پاشا بو وی ندخواست لوی دیوانه بگوله را تیک و لجه وی تیک ببه لدیوانه او تیک ببرا اوی بسرمالی محمد پاشا داده و زور بدباتا وک هر دنگ بیجه جیر اوزانه های عبدال جی عادتان جی هبو لوما بوی زانی بو که لدیوان گله تک ببه اوی لناف خلقه بلا ببه و اوی جسرمالی محمد پاشا را ببه وک گیمانی قد نبه اوی سرمالی محمد پاشا ویاج خواه بکم مال و دبه دست دین سر وی و جه بخوازه که لجم وی بمینه بدمیر او بدمیر اف بو وک دردکی بس بیسری بدمیر اف بو وک دردکی بیسری و خواه بردان ناوا وی خون و خیالن که عبدال ددا برخواه ندی هاتن گوتن دوان خون و خیالن ده گله دنگ بیش لمقابلی وی چونگ داد ارده و دنگ خواه لکلامان ده برده به بدوی و سوتا خواه عبدال ده حلان و سرمست کر افدال جدست وان خون و خیالا نماد کر
در û derbêjekî wek wî dengbêjiya xwe jî nikarîbû ew hest bi anyana ziman. Ji hebû peyvên wî ew ê têra vê hestê û hesretê, vê hesreta veşartî ku ji kesî ve nexuyayî nake, wê birînek li ber derbûnê be, wek êşek di laşê wî de be sira veşartî ew diêşand. Hêviya wî jî hebû ku ew ê karibe wê têk bibe û bi vî awayî bigihêje mexseda dilê xwe. Ji xwe ya herî bala wî kişandibû ew bû ku gulêya zerek ahat kiriye û gotiye: Bila bi ahdbekî dengbêjiya de ji min zêde be, di lejê de ji min bibe, ew min bistîne, ez ê wî bistînim. Qey hewesên ji nedîtî ve xwe berdide dilê mirov, bi demê re dibe hezkirinek ku mirov nema kare ji binî rabe. Qey hewesên ji nedîtî ve di mirov de dertên dibin hezkirin û hebandinên bêserî. Em ê jî bi evdal re bibînin bê vê hewesa ku xwe berdaye ser wî û kiriye ku di dilê xwe de hezkirineke bibihîne ew ê çawa bi dawî bibe. Em ê bi hêza xwe wî bi kul bibe, ew ê çi bîne serê wî. Em ê ji niha û pêve pêriyî serpêhatiya din bên wan ew ê tenê evîn û herwiha gula bafile be tişta ku em ê hêdî bixwînin. Em ê bi hev re bibînin. Peyvê şahê dengbêjan niha ji hemû kesî bêtir didît bê çiqas hukmê peyvê heye û peyv çawa digere mirov bi ber bayê xwe xe û bibe der vî texmînan. Ma ne methê wê berî wê xwe gihandibû dilê evdal û ev demek bû nema karîbû xwe ji xeyalên wê biparêze û bê hemdî xwe li wê difikirî bê ka yeka çawa ye. Ketibû rewşek xerîb. Li gorî ku jê re hatibû qalkirin, gulêya dengbêj de anî ber çavên xwe, lê dîsa jî di vêya de wî timî ew li gorî xwe çê dikir. Loma ya di xeyalên wî de kîjan gulê bû nediyar bû. Ji kengî ve ji bona ku here bi wê re têkeve lecê xwe dabû benda firsendekê. Vî çendî qerar dabû ku di dîwana paşa de be jî ew ê here û vê nazik cemala dengbêj bibîne. Pê re têkeve lecê û jê bibe û pê bigihêje mexseda xwe. Heger têk biçûya jî ew ê ji neçûna çêtir bûya. Qet nebe ew ê dilê xwe di cih xista, ew ê negota xwezî hema ez çûbama, difikirî çûna wî bi her awayî ji neçûna çêtir bû. Qey bi rastî jî wisa ye ku mirov ji dil tiştekî bixwaze diqewime. Tam wê gavê wî biryar dabû ku here bi gulê re têkeve lecê bihîst li Xamûrê daweteke ye. Di bihîst ku Sûrmelî Mehmed Paşa û dengbêja wî gulê jî mêvanê wê dawetê ne. Evdal bêyî ku demê di ser de derbas bike, rabû li hespê xwe siwar bû û berê xwe da Xamûrê. Nizanim em ê karibin bibêjin qismetê wî ew bi xêr bi ber xwe ve kişandibû. Gelek caran çûbû hêla Xamûrê û li wê hêlê di dawetan de gotibû, bi wan aliyan zanîbû, ketibû rê û çûbû. Ji gundê xwe dabû rê piştî rêwîtiyeke dijî kelecan û xeyal, hêvî û bendewarî xwe gihandibû Xamûrê. Ji ber ku hinekî kişandibû, berêvarî xwe gihandibû qonaxa xwe. Bi rê de hepkî westiya bû, loma nedixwest hema bi wisa bi wê westanê derkeve hemberî gulê û bi wê re kilaman bibêje. Dixwest bêhna xwe berde, lê sebra wî nedihat. Ji merexa dila nekir der û nexwest
heta rojek din jî bisekine. Nexwest di vê sirra xwe ya veşartî bi vê hewesa xwe ya ku bi peyvê li wî peyda bibû demek din jî bisekine. Ji bêsebriya xwe hatû derbasî dîwanê bû. Çawa derbasî dîwanê bibû, dîtibû ku dîwan heta ber dev dijiye. Bala xwe dawiyê dîtibû kesên ku li dîwanê rûniştine piranî giringirên Kurd û Ermen e. Wî gelek ji wan giregirên Kurd Ermen nas dikir. Gulê jî li hember wî bû. Gulêya ku ew demek dirêj e êş berda bû canê wî li miqabilî wê bû. Di dawiyê de gulê li hember xwe didît. Gulê li wê diwanê li ser zoyê doşekên ku jê re hatibû danîn rûniştibû. Stran û kulamên xwe bi wê cemala xwe ya nazik ji cemaatê re digot. Evdel qenc bala xwe da timtêl û fesalê wê. Hindik qala bedewiya wê kiribûn. Li xwe mikur dihat ku rast e. Gulê keçeke gelekî bedew e. Didît ku gulêya Mûzik Cemal yeka bejin zirav e. Ji çavên wê reş çewqa bextewariya dirêje derdorê. Pozekî mînanî li guleke wê li ser lêvên kaxedîne. Cotên guliyan xwe berdane ser pixila hildayî. Sewt xweş û zar şêrîn e. Cemala gulêya bafile bandora giran li hevdal kir. Hema bêdeng xwe li binya dîwanê berda cihekî vala rûnişt. Li gorî adeta dîwanê Sûrmelî Mehmed Paşa gava ku yek nû ji derve derbasî odeyê bibûya, gulê bi kilamê merhebayî û xêrhatin didayê. Ev li her deverê ku ew lêbûn wisa bû. Li Xamûrê jî heman tişt derbasdar bû. Bi ketina hundir re bala gulê jî çûbû ser hevdal û kengî ku wê xwe berda bû erdê û rûniştibû wê ji kilama xwe qedandibû. Bi qedandina kilamê re ji wî re gotibû: Lo mêvano, tu bi xêr hatî, tu ji ku têyî, bi ku ve diçî, ji bo çi xizmetê hatî, tu bi xêr û silamet hatî. Evdalê ku derbasî hundir bibû, bêdeng û bê hez ji xwe re rûniştibû. Dîtibû ku hatin û rewşa wî bala gulê kişandiye û xelasî jê tune ye. Piştî ku gulê bi wê awayî, merhebayî û xêrhatin dawî êdî hevdal jî nema karîbû bixwe. Ew bedewa ku ev hat bibû demek di xewn û xeyalên wî de bû li hember wî bû. Pê re dipeyivî, xêrhatin lê dikir û pirs jê dikir. Hevdalê ku wê gavê nêta wî ne leca wê bû nema xwe girtibû, bi wê hesreta ku bi peyvê xwe berda bû dilê wî, bi qêrên bersiva wê dabûye. Ez şahê dengbêjan hevdalê Zeynîkê me, li serhedê qesasê serê şaîr û dengbêjê xelkê me. Ez ku biqîrim dengê minê ji wir here erdê ecem e. Ez ji rêya dûr hatime, gulê ezîro mêvanê tem e. Bi vê gotina hevdal re hemû kesên li dîwanê rûniştibûn û ew nas nekiribûn. Jî fehm kiribûn ku kesê hatiye dengbêjê û bi nav û deng hevdalê Zeynîkê ye. Her wisa fehm kiribûn ku ew ê hevdal û gulê li wê derê têkevin pêsîra hev û ew ê ji demên dîrokî re bibin şahid. Xwe gelekî bi siû didîtin û bi bêsebrî li benda bûn ku her du biavêjin ber hev. Sûrmelî Mehmed Paşa jî bi wê heybeta xwe li serê dîwanê rûniştibû û hevdal çav re dikir. Ketibû wê xema ku dibe ev dengbêj li wê dîwanê dengbêja wî têk bibe. Gava bala hevdal çûbû ser Sûrmelî didît bê çi fêrisê zilama ye, bi navmila xwe ya fire, bi bejna xwe ya tije û dirêj, bi awirên xwe yê tûş û tevgerên xwe yê bawerî xwe jê dida der li miqabilî hevdal bû û ew dê çav re dikir. Wan kêlikên ku bala hevdal çûbû ser Sûrmelî, gulê jî bala xwe qenc dabû ser hevdal. Wê jî gelekî nav û dengê hevdalê Zeynîkê bihîstibû. Gava ji vê devê wî ew nas kir kêfxweşiyeke xwe berda ser wê hesabê wî kir û jê re got:
عفدال تو بخیر هاتی جبرا حیافرا بجنا من د شغل مینانی مموچرا تو وره امه به هفره بسترین مینانی خوشکو برا وی جان دلا عفدال وی جان عفدال وی جان عفدال عفدال لگولی فگریا و گوت لیگولی از هاتم خاموری لو حال تلی بجنا گولی تاک رهانه لبر آوا مینا پلگاشله گولی به شست و شش آوازی دخوینه خواده دزانه هم شالول هم بلبله ازی به حیرانه بجنا زراف وی اوج مسکنه که تولی گولی ازاتم سر تا جنگی گولی تا پر خوشه که دلی من کده تا هیجان گولی گله کی کیف جماعت جوان پیوین عفدال را تبو لگوری کو دلی وان دخواست تبگریا عفدال بیو کو پیوی بگرینه نه تا خواجه سیر دا اشکره کربو ویا بقاسی کو کیف هم رو ویل دیوان رنشت بوانی بو باندورک گران لگولی جی کربو ویدنگ بیجه به ناو دنگ جبونا وی هاتبو دیوانه خال ناو دنگ وی گرتبو هاتبو و تو نها خالا بدویا وی دکر و ده ناو وی جماعت دا عجبانتن خدانی زمین جپیوین وی کیف خوشیه که خواه بردابو سروی به کیف خوشیه را دلی وی کتبو جه کو ایه به هفره شرکی گران باجون لوی جواتا کو عوجی وک وی به پیوین عفدال شاشواز ببون نری وگریا سر عفدال وک بخوازه پی بده ناسین بی به کی را دکوه لجه و لی وگران دو گوت عفدال محرومو چاوی من رش بلانه منی روژه سه جاران به کلی سبحانه کلدانه گلک دنگ بیجن مینا تا جبونا من جنی خواه بردانه وی جن عفدال لی وگران دو گوت گولی در رابه بدست من بگره امی هرن خاموری لیوی دعوتی از بالا خود دمه گلا بافله گرتیه دسمالا دحجینه کتیه سری گوونده بجن زراوه جقامیشه دوی گولی چاوین رشن جعبره پوز بولنه مینانی نکولی دکوی لی دخه سورا قطوینه بای سیپانی خلاته هوا بلجانه تاویل آواز با آواز دهجیا من دید تنگ بکته بلیه گلی چاوی سری من دید گلی برا گازون و لومیان جمن نکن بخبری دلی من کته گلی جانی عری گلان منی عری گلان من جانی گلی وی جان گلی جانی ویلا خبر خوشه من به حیرانه ویلا شمامو که لناف بیستانه گلت از کشتم به زمان شیرین بلا قردیه به وی خبردانه وی بی باوی بسه لی خوینا من کانی وی جان گلی جد بیجه عفدال خانیه کشیشی خامره به خوبه گوونده که گران تیدا دگره و لدوسا خواه او پرسا که تو دبیجی جدوی هفته باوی تزیده وی جان عفدال حیلا کربی عفدال از حیری تمام عفدال دبیجه گلی از هاتم خاموری خانیه کشیش به خوبه گلا خوده تیکه و مالا باوی هانوی کوسه زرنه ده قلشه دفه ده چرینه گلی کتیه سر گوونده لدو خواده گرینه دل هناوی عفدال زینی که پیوه ده هلینه هیجان گلی دبیجه بس عفدال تو زیده نبیجه وان خبره شی بسکا من کتنه سر قولان وان کم برا از گازی گده گوده مال باوی خوکم وی ورن تبدن برخنچرا وی جان عفدال حیلا کریبه عفدال از حیری تمام لورا کوره پست به هنه کسین جواتی کتبو پیوین گلی به هنه کان خوشاتبو یکیج عفدال رد گوت ده هره ها ده درب دید براکو یکیج کسی پیوی بیو دگوت ده هینا درب ندیتنه که خواه بده بنده توی هینا درب شاوانه ببینی خویای گلی هینا خاطران دکه عفدال لوان ری سری خواه حجان و لگلی وگران دگوت لی گلی از هاتم خاموری بینا بیته ازو گلی به هفره چونه ناف داوته
گلی دستمال هلدا کت سر گوونده گلی قیزه که پر رندکه دلی من کته هیجان گلی گلی دبیجه عفدال از هاتم خاموری ویل پاله عفدال زینی که دیگره دری مال بماله حشا حضوری جماعت دنگوی مینا دنگ کره بفاله ویجان عفدال حیلا کربه عفدال از حیری تمام فقینه بجوات کتبو پیوین گله جبونا زلامکی جخو حزدکا گلگی گرام بون جواتی بمراق خودبون بنده بیک کا ایجار اوی عفدال چل وی دوگرینه لی توک جوی را نهات بگوتن عفدال لخور زور ندانی و به چاوین اوینه لگوله دنگ بیش دنیاری لوی گهدار دکر لسر پیوین وی دیسا لوگراند و گوت گله در رابه به دست من بگره امی هرن خاموری لی وی داوته از بالا خود دمه گلا با فلگرتیه دستمال دحجینه کتیه سری گوونده بجن زراوه قامش دوی گوله چاوین رشن جحبره بوز بولنه مینانی نکله کوه لیدخه سورا قطوینه بای سیپان خلاته هوا بلجانه داوی لیدا آواز با آواز دهجیا من دید دنگ پیکتی بلگه گله گاوا چاوی من دید گلی برا گازین و لومیان جمن نکن بخبر دل من کتی گله جانه اره گلا من جانه گله جانه وی جان گله لی گله جانه ویلا خبر خوشی من بحیرانه ویلا شمامو که لناو بیستانه گله تا از کشتم بزار شیرین بلا قردیه بوی خبردانه وی بی باوی بسل لی خوینا من کانه وی جان گله گله و گریه و گوت هفدال جاوره به دست من بگره امی مسکن ایرو امی هرن لو مالا میه ازیج ترا دینم اورخان و دوشکن بورسای لو قدیفه ازیب دستو پیچین خواه نازک جترا چکم برنجک لاو بسوزمه ازیج ترا چکم جوتا گوره زمان بره دناوا کرمانجلره ده بقیمته دما تجمالا گلا بافله و گریا کیجان حوال و هوگر راستی تاهاتن جتا پرس کرن گو اکراما گله جترا چبو دوی چاقی ببیجی اکراما گلا بافله جستری هفته و یک باوی من زیده وی جان هفدال گریبی هفدال حیره تمام هفدال و گریا گوت وی جان گله ها جانه گله از هاتم خاموری لی وال مله از بالا خود دمه بجنا گلا من زراوه مینا تاک رهانه هیشین دکه لبنیا مالا بلکشله هیشین دکه لچاف کانیه لمقابله من دید گلا من جگاوا دنه جه عصری شون و جه محلا جورین مشکر هات محلا جیرن و داوته لپیشی قیزو بوکا عشیران مینا قاز وردکان دمشه و دململه برانو گلا من یکا تیره باشه بده و رنگ اسمره چونکی به اصلی خواه بافله گلی جگاوا دن و من بالا خدا قصورا گلا بافله تشتکتونه یقین دکم گلی جه کلی مگا خویا چپه هورد گلی جانه گلی وی جان گلا من لی گلا من جانه ویلا خبر خوشی من بحیرانه ویلا شمامو که لناو بیستانه وی جان گلی سرویل که ناو میرگانه گلی تا از کشتم بزار شیرین بلا قردین ها به وی خبردانه وی بی باوی بس لی خوینا من کانه وی جان گلی گلا من جانه گلی و گریا گود هفدال از هاتم خاموری لو و بجاده از بالا خود دمه حرس مال خاموری بسر مده لاو دخویه لاو حبو حتی انها گلک جامیران جمن را سالخین هفدال دابون دگوتن هفدال شاعری تستک بکن وسانه هفدال شاعری پرزیده
از جی گاوا دن و جچاوین نستیل بالا خود دمی عبدال زینی که خورده کی باشه بدوه قصورا عبدال زینی که تشتک تونه لی عبدال زینی که بجنا خواه و هورکه ویجان عبدال کریب عبدال از حیری تمام عبدال گوت ویجان گله هی جان گله ویلا من حیرانه هم شاروری هم بلبله بجنا گلا من زراوه مینا تاک رحانا لبنیا مالا هیشین دکه بلگه شله ازی بحیران وی جی و مسکنه توله ویجان گله گله از هاتم خاموره لی ایروها وال لفیرکا از هاتم ناوا گوونده فلان خارسان بلاوان اخچقان گله از ناکوم حیرا لاقردیان وان خبران من سوند خواریه ازی راموسم هنار خانه رویان بلی ویس خانه رویا اورتا هردو بریا بر جینکا گلامن گله جانه گله گود عبدال بس بجوان خبره عبدال لاو بس بجوان خبره من رزی گازی کم فلان اخچقان و بلیوان چافزرا بلا عبدال باویجن سر قفده کیران و خنجره باویجن ایوانا ساخوقان کچان نافبرا وان سیخ بران اگری داره مجدس عبدال زینی که نبه بلا قلپکی باویجن حستی عبدال گریدن لقلچ تولی هشایی جمعتی لقلچ تولی لدوسا کرا ویجان عبدال قریبو حیری تمام عبدال گوت گلی و از هاتم خاموری هیام بندرا اسکتم ناوا گوونده فلانو اقچکان بلوان چف زرا از ناکوم حیرا لاقردیا وان خبره من دید گلا هاتنا خوی سبه جمن رسوز و قرار دای شخینی دوردانا تخما سینگو برا ویجان گله گوت عبدال بس بیجا لو وان بستایه بنر ازی گازیکم فلانو آقا چیکن بله وان خرسایه اگر اداره ما جدستی عبدال زینی نبو بلا عبدال ببن برمالی بزنجره گریدن لدوسا سایه وایجان عبدال کریبی عبدال حیری تمام عبدال گوت گلی ازاتم خاموری بری لبای اسکتم ناوا گووندی فلان و اقچکان بلیوان خارسایه از گونم به حنکان بلا کردیان وان قستایه من دید گلی هاتنا خوی سبه تاخما سینگو بری حنارا خانا رویان تمام جمن را دستور دایه ویجان گلی گلی ازاتم خاموری لو خوال همبره گلی من سوند خواریه به انجیل عیسی به تورات موسی به زبور داود خودی حزب که و گلی سری سبی را بر رحیل بخچک خوگریده به عبدال زینی که راتی که وری به من را وره از بالا خود دم قصور گلا بافله تشتک تونه یکا بزنزراوه مش ورده که انی دقه سارجیرین گردان زره گلی از هاتم خاموری بهاره تو نه لقارشی حوالا نسکنه جمرا نبیجه عبدال برا قیزی بنر ایرو هفته من تمام بو من کروان خوشاندیه جبونا بجنا تیزراف خلک شیرین گردنا علی دم گلی دو لیوین شکری از مامه لورا خودی حزب که به حسکرنا خودی سبی عبدال به دست گلی دگره دروینه بلا شو رشک شوی سری خو به عبدال دین سر تلی کورا وی جانگولی حفظ گلی گوت عبدال لاو نزانم بیجم تم تریبی لاو متربازی عبدال از نزانم تو جاسونی یا تو سیربازی تو ایشف جه ایوار دا بدلگی شبتی لخوده لپیخنبرا لأولیا و لأنبیا دکی گازی
گلی سوند خواریه به انجیل عیسی، به تورات موسی، به زبور داوود، به قبر عمان کالکی خواه سوند خواریه. حتی هیچ پیغمبری تنه خونا من دا تو سبه ناگه جوی مقصد وی مرازی وی جان عبدال کریبی عبدال حیری تمام. عبدال گوت گلی از هاتم خامری حوال همبره قیزی هی گاوه دنه مامن جتره نگوت من هر زحال خواه او تن نویساند دا خوده میری میرا و حضرت پیغمبره انشالله و ایشه به هوارا من و گلی وره و هی شواقا سبه ناویجه و گلی رابه تدارک و تفدیر خواه بکه بخشکا کنجن خواه بگره به کروان من را وره وی جانگلی برا من دیت وار بو دست عبدال و گلی ها واج هف قطیا گلی بوی بجنا خویا ازراف به قند و قامت خویا شیرین هدی ده مال دمشیا سری خودانی بو سر بالیوی لبن ارخانه لناو جیا بالا خدای 1500 اولیا ایشف لب بر سر گلی ده جویان گلی جه وارد سر خود هی لسر بالیوی کداتی نه چاوا که سر خود لسر بالیوی جه وار و داتی نه حضرت پیغمبر لخونا خود بینه ایمان بر رب موساتی نه هی شفاقا سبه نه آویتیه رابوی تفدیر و تداریک خود بینه من دید بخچه کنجن خواه آیری دشتینه من دید دکد لزینه خواه به قوناغ عبدال زینی که دگینه گلی لدوی قوناغ سکنی گوت عبدال از هاتم خاموره لو حیام تفدانه قوناغ تانی سر من به قربانا تبه خورد شفادنه کانه عبدال لو لایوانه سر ویل بنه لحیف ورغانه سری خواه بلند کرو گوت ها گل جانه ورده وره سری عبدال جاره گنا 7 جاران به قربانه حتی انها فله بو دین بطال بو حمدو سنا ایروژ دنه دین می مسلمانه خالق عالم ما بده خاطر وی قرآنه من دیت عبدال به دست گلی گرتیه در روینه آویتیه سری چیا خاموری لزوزانه گلی جانه گلی تو بالا خواه بدیه ازو تو ام هاتنه خامره ام کتنه زوزانان سری جیا ام کتنه پره مرگان زیویان چاویان و هردویان بلکیا قیزه تو بالا خواه بدیه خدای عالم مراد و مراز بخشه ام کتنه میرگان زیویان مقصد دل ما قدیان گلی تو بدی خاطر خوده تو وری سری پیشی راموسانه که لمن کرم که ایرو هفته تا قدیان تا از کشتم به وی زمان خوشی بلا قردیان گلی خاموره تزه خوش خاموره از بالا خود دمه گلامن یکا بزن زراوه مشورده که انی بدقه زار شیرنه لی گلی هوره گلی هی شوه دنه ناشوا دنه من هنکه خواه بتدکر من دگوت کلیج قچا خواه چپه دکله قالچا خواه چپه دکله ولا جبجنو باله خواه تامه قند و قامته غبه قصوره گلی ورده وره سری من بقربانه وقت جوات جی درکت بو افدال زینی که و گلیه بافله هر دو دنگ بیجن نافدار و جیاتی 3 روز 3 شوان به هفره دستران هر کچ بو گلی لحنبر افدال کم کربو پیره در نخست بو سری و پیره نگاند بو گندی و شینیم که به هاتنا افدال زینی که حسیا بون و بیست بون که او گلی کتنا لجه دفج کارین خواه قریا بون و هات بون هلکشیا بون ورا لبر دریان لسر خانیان کوم بون 3 روز 3 شوان لوان گوداری کربون
حتا وی روژه تکسی تشکی بسا ندیده بو حتا وی روژه که دنگین او قاس خوش و کلامن او صاب مروف مستکن ندیبون نجی گهدار کربون دو بلبل کو او دو شالول لهمبر اف دو روستیا بون و به نافبر دافتن سر هف دگوتن و هید گوتن شینین لوان گهدار دکرن و را ندخواستن او کیلکن خوش بقدن سی رو سی شوان آفتن بر هف سی رو سی شوان شینی بوان خانه ببون سی رو سی شوان بلجی حفظ و قام کرن تقلاندن پیوان ناس کرن و جهفدو هز کرن داویا روژه سیان گلیا بدو تسل بر هفدال زینی که دانی و گوت هفدال از مینه کاری و روژه ما که امانین هم بر هفدو من شاعر و دنگ بیجیه کی وقت مزن دید و ناس کر من خوش دید که تو دنگ بیجه کی پر مزنی و روی دنیای اوی کس نکاره بل هم بر تا خواه بگره از سر سوز و آهدا خواه ما ده حضور و جماعت ده لوی دیوانا که اوی بتجاری جبیرا من نچه ده بیجم تو بسر کد تجمن بر به حضور جوات ده بیجم جبر که تجمن بر تو ده بکی من زواجه بتره قبول به تو قبول بکی لحضور و جوات ده بیجم ازیت بستینم هفدال لچ دیگر یا بکن جی پی حسیابون هفدال به خیال و گاو و ساعته بو نها گله به دو خواه لهمبر اوقاس مروفی زواجه به وی را قبول دکر جه کیف آوی را پیوان تو نبو لسر پیوین و هفدال گود گله ایرو لوی دیوانه خواده دریه کی دن لتمن من ودکه دزانم افدرینا به قسمت هر کسی از پرگی و هاتم و دکم ده دریه حس کرن را گاوه با ویجم جیانا خویا نو از جی مینکارم کو ام لحف راستاتن و ام هفدو ناس کر گله دخوازم تو زانبی و جدوه من ببیزی تو جی دنگ بیجه که پرمزانی وک بدویات دنگ بیجیات جی دلی من لسر باسکن هستان و کرم ریوی خیال خوش راست حتا نها بدنگ بیجید کسی لپیشیا من اوقاسی لبرخور ندایا لیف سی روز شوین که ما آوید بر هف ده جیانا من ده جه بی پر جدایه ازی حتی داویه تمن خواه وان روزانا جبیر نکم دخوازم جارک دن ببیجم زار شیرینی و بدویه تا دکر که از برم عشقی و او چند دل بنالم و با ویجم سرته همن تو لسر سوز خوی و زواج بمن را قبول بکی از جی حضور و جواته ج مالبات و پاشای مسئول ملی پاشا را دخوازم از جی تج مالبات و پاشای مسئول ملی پاشا دخوازم باوی گلی لسرملی محمد پاشا نری لجوات نری بالا خود دا سر گلی و جعفدال را گود جبری في من گوتیه از زواج گلی دا خبر نادم او که بخوازه بکیف خویه همن بدلی ویه و تجی وید خوازی لحنبر او قاسم مروی اجید بیجم من گلیه خویه دلالی دا تا هفدال زینی که خودیه و هنرا به همپا و شاه پیوی خواده بلا مراده و بکه خواده و لحنبری هفدو فیدی کار در نخه سلمدی محمد پاشا هنکی فکری و دور لروی هفدال نری و گوت اوی بدل من به لبلی شردکی من هیا هگر شرد من نیجی اوی نبر رضا من به و از دستور نادم و زواجی هفدال زینی که گلی لحف نرین وقت آوک جمدی بر سر جوات داکی بر سر جوات داکی همو کس لجه خود سارمان افدال و گریه سر پاشا و گوت پاشای من که چرم بکه شرد جنابه تا چیه افدال شرد منه و دویت و وری ببی دنگ بیجه من دلوی جواته لحنبری اوقاس مروفی دنگ بیجه من تکبر دو خوش به عادتان زانی اول جبونا ویا دویت و وری لدیوانا من دنگ بیجه کی بکی زینه کاربم
vê kêmaniyê rakim ku xelk bibêjin hevdalê Zeynîkê dengbêjê wî têk bir. Ji xwe waye tu yî bi gulê re bizewicî ya qenc ew e ku hûn li cem min bizewicin û tu dengbêjiya min bikî. Tişta ku em jê ditirsiyan dihat serê wî. Ew qas dem girtibû û nexwestibû li dîwana wî bi gulê re têke velecê lê niha bibû û qewimîbû. Bi xwe Xulkê Surmelî Mehmed Paşa zanîbû her çi qasî hevdal nedixwast bibe dengbêjek kesî û bi wan re were girêdan jî li gorî adetan di vîya şerdê wê qebûl bikira. Bihîstibû ku Surmelî Paşa mêrivekî bi hêrs û ters e. Loma dizanî ku ew ê derbazkirina pêra hinekî zor û zehmet be. Piştî ku hinekî xwên li xwe sar kir ji Surmelî Mehmed Paşa re got: Paşayê min, gelek saxî bî. Dengbêjiya te ji bona min şeref e lê ez mêrivekî hînî serbestiyê bûme. Ditirsim ku dîwana paşayekî wek cenabê te ji min re zêde be. Her wisa dibe ku dengbêjiya te ji min re zehmet be. Tu were ez nikaribim ji binê vî barî derkevim. Ez ji wan mirova me ku kengî bayek rabe wî dide ber xwe û bi xwe radibe. Carinan hema wisa jî ji nedîtîve. Bê sebeb tije dibim û derdikevim bi rojan li mala xwe venagerim. Surmelî Başpaşa ruavêt ser hevdal di ber hevdan herdû jî jiya xwe dane diketin. Di dawiyê de Paşa bêyî ku ji xwestina xwe dakeve got: Hevdal, tu yê ji aliyê min de serbest bî. Kengî dilê te bixwaze tu dikarî herî her deverê. Tu yê bi dilê xwe bî bes tu yê dengbêjê min bî. Tu hat bi dengbêja min re ketî lecê ma tu bi edet û nûsînên xwelatê me nizanî. Di dengbêja min têk bir. Sibê tu herî bibê dengbêjayekî ew ê neyê hesabê min. Were dengbêjiya min qebûl bike. Min jî şerdê te qebûl e. Te çi xwest bike? Waya li hember vê cimatê ez bê sozê didim te. Li ser vê qewlê hevdalê hevdal dengbêjiya Surmelî Mehmed Paşa qebûl kir û mala xwe bar kir çû Eleşgirê. Piştî ku hevdal mala xwe bi Eleşgirê, Surmelî Mehmed Paşa dawet dike ku vaya niha jî em qal dikin û nehatiye ji bîrkirin ji wan re li dar xist û ew zevicandin.